Srbija. Vrlo trenutak. 10 dinara velika Srbija. Hvala tebi, Karadžiću vuče, naša deca moja. Ovo što se danas događa za srpski narod u Hrvatskoj, u stvari je pobuda srpskog naroda. Ovo je ustanak srpskog naroda. Ti si otac srpske ćirilice. Jaše, krupine vole, ognjenje srpsko, Kosovo polje. Mi imamo pravnu državu koja će uhapsiti i Tuđmana i sve druge. Ne daj slobode Čohiju, našu Dok god se ne uspostavi i ne odbrani ta pravedna zapadna granica otadžbine Srbije, mi ćemo tamo uvijek ići i protiv svih onih koji brane tu Titovu podelu Jugoslavije, brane Titovu Jugoslaviju, odnosno Titovu Hrvatsku, mi ćemo se boriti svim sredstvima, i političkim i nepolitičkim. To su bili prelomni, možemo reći, povijesni dani za hrvatski narod 90. godina. To je bio rastanak sa jednopartijskim sustavom. Dakle, taj reformski duh koji je počeo u jednopartijskom sustavu, tamo možemo reći od 60. godina, a na ovamo samo je kulminacija 90. godine. Kada su i u redovima Saveza komunista tada sazreli uvjeti, sazrelo jedno saznanje da dosadašnjim putem, dosadašnjim tempom, dosadašnjim metodama više ne možemo da opstanemo na ovom uskom prostoru koji se zove evropski prostor. I taj moment pred Saborom smo mi praktično od ograničenog suvereniteta Republike krenuli ka cilju da ona jednog dana postane međunarodno priznata, samostalna, a to znači neovisna, što je konačno učinjeno 15.1.1992. godine. Do tad mi smo bili pod jurisdikcijom saveznog i našeg ustava, koji u skladu sa njim, i svi regulativa zakonodavstva koje je bilo na snazi. Jedina oružana formacija tog momenta bila je praktično policija. Temeljna, specijalna i pričuvna. U MUP-u je, dakle, proces tekao prijenosa vlasti sa bivše vlasti na nove vlasti, tekao je u savršenom redu. Jednoj normalnosti, jednoj zakonitosti, da niti je bilo prigovora od strane bivših rukovodilaca, dakle bivše političke vlasti, niti je bilo prigovora s naše strane. Iako u prirodi politike je takva da svaka nova vlast želi naći elemente u kojima je a priori bolja od one koja je prije nje. Mi smo bili u tom smislu bolji jer smo bili na platformi jedne antikomunističke politike i već je ta činjenica za nas značila da smo puno bolji i nije puno trebalo ni isticati. S druge strane i kadrovi u ministarstvu, odnosno tadašnjem RSUP-u, su nas prihvatili jer i njima je bilo dosta ideologije i tog sustava, i problema koji su sami proživljavali u tom sustavu. I oni su željeli promjene, željeli su i kvalitetniji život i normalniji, željeli su i oni demokraciju, isto kao i mi. Tog momenta u zemlji je bilo 5 armija. Jugoslavenske narodne armije. I mi nismo imali nikakvog utjecaja na tu armiju. Morali smo činiti sve u okviru naših ovlaštenja da ne izazovemo tu armiju. Ja sam već bio vezan sa Beogradom. 1991. godine, 1992. godine, 1993. godine, 1994. godine, 1995. godine, 1996. godine, 1997. godine, 1998. godine, 1999. godine, 2001. godine, 2002. godine, 2003. godine, 2004. godine, 2005. godine, 2006. godine, 2007. godine, 2008. godine, 2009. godine, 2010. godine, 2011. godine, 2012. godine, 2013. godine, 2014. godine, 2015. godine, 2016. godine, 2017. godine, 2018. godine, 2019. godine, 2020. godine, 2021. godine, 2022. godine, 2023. godine, 2024. godine, 2025. godine, 2026. godine, 2027. godine, 2028. godine, 2029. godine, 2030. godine, 2031. godine, 2032. godine, 2033. godine, 2034. godine, 2035. godine, 2036. godine, 2037. godine, 2038. godine, 2039. godine, 2040. godine, 2041. godine, 2042. godine, 2043. godine, 2044. godine, 2045. godine, 2046. godine, 2047. godine, 2048. godine, 2049. godine, 2050. godine, 2051.
imao sam prijatelja dolje iz Hrvatskog proljeća i prije, kad sam dolazil u Beograd, i to u vojnim strukturama posebno. I ja sam pokupio sve informacije, bile su temeljite, dobio sam podatke za grupu generala i niži časnika, dobio sam veze u saveznoj vladi i jednu opću sliku da armija nije za rat, nije definirala svoj stav, još ne zna gdje će. U vladi je bio stav da treba zadržati status quo, odnosno treba ići na labavu konfederaciju. Jer jedino po ustavnom rješenju još tada, jer smo živjeli u zajedničkoj još uvijek ustavnoj državi Jugoslaviji, bilo je jedino moguće da redarstvene snage jačamo kao republičke snage koje bi trebale da brane postojeću vlast. I postojeći pravni poredak, red i mir i tako dalje, sve ono što je u nadležnosti policije. Imajući to u vidu, mi smo odmah prišli, znajući raspoloženje policije, mislim da je onda broj policije bio negdje, skretao se oko 11.000 policajaca, da sa tim snagama nećemo moći da obranimo Hrvatsku, tim više što u tim policijskim snagama tada bilo je dosta različitih, možemo reći, i političkog gledanja još uvijek staroga, a isto tako i nacionalni sastav nije nas zadovoljavao iz razloga jer je Srba u policijskim redovima u to vrijeme bilo preko polovice. Jedinica za posebne namjene tadašnjeg republičkog SUP-a, pogotovo u periodu prije demokratskih neposrednih izbora 90. godine, bila je u jednom dosta, ja bih rekao, kritičnom stanju. Po nacionalnoj strukturi bila je nepovoljno raspoređena jer je većinu pripadnika činili pripadnici iz srpske nacionalnosti, a u rukovodnom sastavu jedinicom je zapovijedao zapovjednik koji je bio Srbin. Od 3 pomoćnika, dakle 2 pomoćnika su bili Srbi i ja sam dakle bio kao Hrvat taj 3. pomoćnik. Bitno je napomenuti da je ta jedinica formirana 30 godina prije, negdje 56. godine, i od tog perioda do 90. nikada s njom nije zapovjedao Hrvat. Dakle, uvijek je zapovjednik bio neko srpske nacionalnosti. Mi smo imali već početkom mandata nove vlasti, mi smo imali otkaze poslušnosti od strane policijskih stanica, imali smo krivična djela koja se tiču otimanja oružja, opreme, dokumenata i slično iz državnog vlasništva. Međutim, i na ta krivična djela nismo reagirali onako kako nam je bila dužnost, nego smo se suzdržavali od reakcija da ne bismo zapravo proizveli konflikte, odnosno da ne bi proizveli ratni plamen, koji je čitavo to vrijeme zapravo strukture koje su nas napadale su priželjkivale da ga dobiju, da ga izazovu, što prije to bolje. I naime, postojale su 2 teze. Hoćemo li ići na čišćenje policije, to znači otpuštanje iz policijskih redova ljudi koji su zbog različitih razloga imali druga politička razmišljanja nego što smo mi išli. Ja osobno i ostali vrh stranke se složio s tim da nećemo ići na nikakvo čišćenje unutar policijskih redova, već da ćemo ići na mobilizaciju i jačanje policijskih snaga, odnosno redarstvenih snaga sa novom mobilizacijom. Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, počasna jedinica i prva klasa polaznika Ministarstva unutrašnjih poslova postrojeni u vašu čast. Raportira Marko Lukić. Ta nova mobilizacija u propagandnom smislu ležala je na Hrvatskim demokratskoj zajednici, odnosno njezinim političkoj organizaciji u cjelini, a administrativna strana mobilizacije
novi snaga u policijske redove išla je preko policijskih postaja i preko MUP-a u cjelini. Do sada, nažalost, stjecajem povijesnih okolnosti, u Hrvatskoj ta služba nije uživala ugled u narodu onakav kakav treba da ima. Na vama je da zajedno sa novom hrvatskom demokratskom vlašću, hrvatskim vrhovništvom, vratite ugled i toj službi. Vi trebate biti čuvari mirnog sna naših građana, čuvari blaga naših ljudi, ali čuvari i ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. Ne sumnjam da ćete vi koji ste dobrovoljno stupili u ovaj prvi tečaj škole unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, da ćete tu dužnost obaviti na zadovoljstvo i vlasti i naroda Republike Hrvatske. Koji su bili kriteriji? Što smo željeli dobiti sa tom prvom skupinom? Mislim da se radi o brojci od 1760 ljudi koji smo okupili u roku od nekoliko dana. Htjeli smo dobiti mlade ljude, htjeli smo dobiti nove ljude, htjeli smo dobiti kvalitetne ljude, htjeli smo iz tih ljudi, dakle iz tog korpusa, napraviti jedan rasadnik kadrova kad je riječ o strukturama narodne obrane, o strukturama unutarnjih poslova. Preuzimajući ulogu koordinatora, ali u stručnom vojno-policijskom pogledu, ne političkom ili nekom drugom, ja sam pristupio izboru jedne ekipe stručnih ljudi koji su u svakom slučaju ispunjavali preduvjete za ono što nas je čekalo. A to je ekipa prvo profesionalnih ljudi koji nisu bili opterećeni ni stranački, a ponajmanje ideološki, koji su bili vojno-policijski dovoljno stručni, uglavnom su svi završili vojne akademije, također ovog tipa kao i ja, dakle prvo srednje policijske škole, pa onda vojne akademije. Tako da organizacija posla i ustrojavanja vojno-policijske aktivnosti u prvom tečaju prvog hrvatskog redarstvenika bila je podijeljena u dvije faze. Dakle, u prvoj fazi smo prihvatili jednu ekipu od 30-ak mladića koji su pristigli po stranačkoj liniji, koji su pristigli u Svetošimunsku sa namjerom da oni budu nosioci aktivnosti kao zapovjednici vodova, odnosno danas je to satnija ili tako dalje. To je bila sigurno jedna najkvalitetnija, najstručnija grupa ljudi koju je HDZ iz svojih struktura izabrao. Dakle, u izbor tih ljudi ja nisam bio uključen, ali po njihovom pristizanju u Svetošimunsku radio sam na njihovom prihvatu i njihovoj pripremi u stručnom i drugom pogledu kako bi uspjeli odgovoriti na one zadatke koji su nas kasnije čekali u prihvatu ostalih snaga. U tom periodu pripreme mi smo predočili plan i program obuke, u čemu je težište bilo na vojno-policijsku obuku sa namjerom da se ti pripadnici koji su odslužili već bivšu vojsku u jednom ubrzanom tečaju pripreme za sve one aktivnosti koje će ih kasnije čekati kroz njihov rad, kako policijski, tako i vojni. Jer se od starta pretpostavljalo da će Hrvatska morati ubrzanim putem ići na stvaranje i svojih postrojbi posebne namjene policije, ali vjerojatno i prethodnici jednu Hrvatske vojske, odnosno garde. Mi smatramo da je formiranje takozvanih redarstvenih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske stalna prijetnja miru, da su to paravojne i nelegalne formacije, pogotovo što su oformljene u tolikom broju i što su naoružane oružjem koje je švercovano iz inostranstva. Ja sam se onda osjećao kao hrvatski vojnik, a ispalo je da sam policajac.
A kad sam išao sam kao hrvatski vojnik. Tu je došlo ljudi iz cijele domovine. Tu je došlo ljudi iz Bosne i Hercegovine. Došli ljudi iz cijelog svijeta, Hrvata, koji su rođeni u Kanadi i Americi. I tu je vladalo jedno veliko zajedništvo, jedno veliko prijateljstvo. Tada kad smo došli nismo imali nikakvu oznaku. Nismo stali pod petokraku, već smo dobili smo odore bivše milicije bez simbola jugoslavenstva i svega ostalog. Mislim da je to bilo 17. ili 18.8. kad je pomoćnik ministra tadašnji Perica Jurić došao, nas postrojio i postavio pitanje sa govornice, odnosno gore sa onoga podija. Kaže, dečki, imamo neki problema u Kninu, pa ima li dragovoljaca, kaže, treba jedno 30-ak, nas je 1800 tada tamo bilo, 1800 ruku se diglo da odemo taj problem riješiti. Meni je najradosnije to što smo toliko svi imali jedan entuzijazam. I kažem, sumnjam, to je toliko tinjalo vjerojatno generacijama da je danas na nas preneseno, da jednostavno se tome divim. Ja ne znam sam sad kad bi počeo to ispočetka, da li bi to i želio i mogao. Jake snage MUP-a, to su bile jake snage. 150 ljudi takvih na frontu, ja vjerujem da će svaki vojnik koji u to vrijeme imao priliku biti na frontu, a imaju prilike surađivati sa djelatnicima iz specijalnih jedinica policije, prvim hrvatskim redarstvenikom, da može samo reći da takva jedinica dok je došla na front, onda je već bilo olakšano. Odmah nakon obilaska doktora Tuđmana postrojbe prvog hrvatskog redarstvenika u Svetošimunskoj počinje intenzitet psihološko-propagandne jedne aktivnosti igrama vojno-obavještajne službe KOS-a, koja je bila preko određenih struktura obavještajnog sustava Hrvatske infiltrirana, pokušala destabilizirati i tu postrojbu na startu, ali i u javnosti predočiti kako je to jedna paravojna, jedna nelegalna formacija MUP-a. Dakle, onemogućiti da se iz te formacije ustroje kvalitetne jedinice koje bi bile sposobne odgovoriti na zadatke koje su kasnije i odgovorile. S koliko smo mi ljudi uistinu raspolagali, a s koliko ljudi je raspolagala recimo Jugoslovenska armija u našim redovima, to nismo mogli sa sigurnošću ustvrditi, međutim sa sigurnošću se moglo ustvrditi da smo raspolagali sa ljudima koji su potekli iz ovog tečaja prvih hrvatskih redarstvenika. To su bili ljudi s kojima smo raspolagali i to je bila jedna jezgra, dakle jedna udarna jedinica s kojom smo mogli riješiti svaki problem. To su većinom bili obiteljski ljudi, dakle, su to bili regruti, ali to su bili zreli ljudi. Tu je bilo ljudi najrazličitijih struktura, dakle od najvišeg obrazovanja, fakultetskog, do ljudi sa ili bez osnovne škole. U svakom vremenu se to ne može izvesti. To danas više nije moguće izvesti. Jer takav entuzijazam, on se događa vrlo, vrlo rijetko. Treba je desetljeća proći u jednom društvu da se nakupe energija za jedan takav entuzijazam. 16.8. sam ja dobio izvještaj iz Beograda od veze, vrlo visoke veze, da se sprema srpske paravojne formacije da izvrše upad u Hrvatsku, pobune ove Srbe i naprave darmar, a logistiku će imati od armije. Za vrijeme podne počelo je i ja sam, dogovor je bio, poslao 3 helikoptera, nitko nije znao da idu prema Kninu. Neki su mislili da bi mi osvojiti 3 helikoptera svin, tamo je Mladićev Knin, Mladićev korpus, nema svin, glupost, jeli? To je bila verifikacija izvještaja iz Beograda. Je li točan izvještaj da će biti, da je spreman počet? Ako se dignu migovi u Bihaću, vraćajte se natrag. Dakle, radilo se o helikopterskoj grupi, koja je sasvim jedna bezazlena skupina aparata u kojima je bila, recimo, 20 do 30 ljudi. I to su bili polaznici ovog tečaja. Generalštab je izdao nalog da se ta 3 aparata ili vrate nazad u bazu ili da se sruše.
Ja sam bio u toj grupi zbog jednog razloga, to je bilo pitanje savjesti. Bio sam svjestan koju igru igram u cijeloj toj priči i ne znam kako bi mogao sebi oprostiti, recimo da se dogodila smrt toliko broja ljudi u tom momentu. Ta operacija je bila uspješna, cijeli svijet je za nju čuo, cijeli svijet je znao zapravo, dakle vrlo jasno je znao ulogu Jugoslavenske armije u krizi na području bivše Jugoslavije, a pogotovo u krizi na području tadašnje Republike Hrvatske. Po povratku u Lučko, gdje smo se prizemljili, dobio sam upute da podignem borbenu gotovost pripadnika prvog hrvatskog redarstvenika na maksimalnu razinu i da prvi puta ta formacija zapravo izađe u javnost, da pojačamo osiguranje svih štićenih objekata, ali i osoba. Povučemo se predsjednik Mesija poslije 2 sata u njegovu sobu i dobijem ja Gračanina. I pitam šta se to događa. Pa on neće mi da otkrije stvar. Idu iz Crne Gore autobusima, četnici su već, ja mogu reći četo, su bili najokoreliji, odišla su mogli pokupiti, ne Crnogorci, nego miješano. I sa njima je rukovodio Gračanin, direktno ministar savezni. U Staroj Pazovi je Šešelj sa svojim četnicima, to mogu reći četnici, Šešelj najokoreliji, Bradonje. U Srbiji, Kosovo i Bosnu je imao Milošević. I ja u jednom momentu, šta sad možemo, mi nemamo snage, krenut će, doći će, pobunit će nam ovoj, vojska nije još definirana, svašta mi ćemo dati otpor, doći do sukoba, miješat se vojska. I ja malo krenem i telefon i zovem, slušaj, sekretare, prijatelju, u Hrvatskoj preko 25.000 naoružani sa svim oružjem, ne mogu ti reći, kreću u srpska sela, bit će pokoj. Evo, to je ključna točka bila rečenica. On se odalje rekao, slušaj, ja ne gara, Josipe, spašavaj od mene, ne daj, veli pokoj. Ne mogu, Pero, da smo prešli ti. Ne znam šta ću učiniti, ja sam nemoćan. Pa daj poduzmi sve, slušaj, ja ću te nazvat za 15 minuta, ja ću ti javiti šta ćemo mi napraviti. I tako bilo. To je bila jedna legendirana poruka koja nije imala svoju bazu nigdje. Zadnji potez kog smo mogli učiniti. I on mene zove za jedno 12-13 minuta. Josipe, Milošević je dobio zadatak da spriječi Šešelja i ove iz Stare Pazove. Srbiju, Kosovo i Bosnu. A ja sam već naredio ovima u Crnoj Gori da izlaze iz autobusa i niko nikuda ne da, a ti spašavaj da ne bude pokolja u Hrvatskoj. Praktično gotovo je sasvim izgubili bitku. Jasno, iza svega je stajala Jugoslavenska armija. Meni je bilo jasno i po tome što sam došao do broja, telefonskog broja na kom se nalazi general Adžić i ja sam ga nazvao. Taj broj mi je svojim vezama pronašao gospodin Boljkovac. I kada sam mu se javio, general Adžić je rekao da ukoliko pane i jedna srpska glava, da će pasti 10 ili ne znam koliko, 2000 hrvatskih glava. Onda sam mu ja odgovorio da ne griješi, jer ukoliko dođe do sukoba i ukoliko vidimo da je ugrožena Hrvatska, mi ćemo dignuti čitav hrvatski narod na noge, a onda oni snose posljedice. Nema razloga da mi sada pravimo greške, da pravimo pogrešne korake. To nam povijest ne bi oprostila. Naši potomci bi nas prokleli da mi sada proigramo ovu šansu. 9 stoljeća ovo čekamo i nećemo proigrati. Ovo je Srbija!
to je bilo vrijeme kad nije bilo alternativa. Alternativa je bila sačuvati mir, pregovarati, mirno rješavati probleme. Mislim da je hrvatska vlast u tom smislu fenomenalna. Jer je hrvatska vlast većinu problema riješila pregovorima, a mali dio problema je riješen vojno-policijskim akcijama. Obično smo mi imali te vježbe izlaska, ulaska u zgradu i sve ono što je normalno planom i programom obuke i zastupljeno. Međutim, u jednom trenutku nam je došla zapovjed, hitno imamo uzbunu, izlazimo van i svi smo se postrojili van i sve je bilo u redu, normalno sa svom opremom. Kad smo shvatili da nam daju bojevu municiju, onda smo znali kud idemo i šta nam je zadaća. Do tad toga nije bilo. Jednostavno smo mi u tom trenutku bili svi, samo smo se pogledali i znali smo da je pred nama jedna zadaća koju ćemo morati odraditi, možda u životu prva i najteža. I normalno, sjeli smo u autobuse, krenuli smo prema Sisku, gdje smo došli u večernjim satima, nakon toga krenuli smo za Petrinju i Dvor na Unu. Ti su nas ljudi dočekali sa kamenjem, sa vrijeđanjem ustaške majke i tako, izašli smo van. I mi sami bili smo zbunjeni sa situacijom u kojoj smo se zatekli. Međutim, normalno, znali smo šta nam je zadaća, uspostava javnog reda i mira. I sad, došli u Petrinju, na policijsku tu stanicu, vidimo one naše kolege koji su prva grupa bili, to je krvavo, razbijene glave, nosa, sve. A nije još, mislim, to je samo bilo kamenom i palicom, ali pucnjeme nije bilo. Sad mi smo primili njihovu smjenu, to od suzavca, to se ne vidi, ta stanica, to ne možeš biti unutra. Onda smo šetali, Bob je bio na sred ceste, onda meni kaže, veli sad imate rutu odavde do željezničke kolodvora. I tako mi šetali, dole prošetamo, evo nas natrag, samo čujem udarac u leđa. Ništa drugo, i puca se čuje, ali mene je kao udarno nešto. Ja sam se ovako krenuo, svi moji leže. Ja sam da nešto puklo, onda smo nešto nagazili, minu ili nešto, da je sve diglo u zrak, a ja ostao. Kad ja vidim, meni ruka klone, spade pendrek, puška, obisi se ruka, samo osjetim vrućinu neku, slabo mi dolazi, ovi se dižu. Rekao, sad je to kontra, jer to je meni koža visila, mislim ruka na koži visila, to je sve odbilo, kosti nema sve. I onda se probudili u Sisku, direkt u Sisak me odpeljali. I tamo me primi neki doktor, ja mu nikad imena i prezimena, ne znam, isto je neki Srbin, primili me i gdje ja radim? Ja imam milicajsku uniformu na sebi, sve, kapa je s manom, sve. Pita me gdje ja radim, ja sam imao govor kod privatnika, baš onako kao šal. Veli, ti se zezaš manom, veli, otkud si, rekao, ja iz Ogulina. A veli, gdje radiš, rekao, ja u Zagrebu. A gdje si nastradao? U Petrinji tu. I tako mi je svojim prosto riječima rekao, ko te jebe, šta si tražili med nama? I ja sam odmah tražio ove dečki, nemojte me ostavljati tu, ovaj je gori nego ovi poslije ga oborimo. Ja mislim da je tada Markaš došao zapovjednik, došao je on i naredio hitno Božičevića za Zagreb. Otklanjaj ceste, sve i za Zagreb. I onda sam došao u Zagreb, u Draškovićevu, tamo sam bil na redu 4. Jedna boba prebila nogu, druga je isčašila nogu, ja sam 4. na redu. Ja sam ležao na stolu, već su skinuli, krv gubim, to su 4 rane, to se sjećam, ja samo velim, dajte mi nešto, pa ja umri, ja više ne mogu živjeti, jer sam krv, meni hladno, ja koda sam u ledarni. Ja sam čekao red, zvuča sam imao 4 rane prostrele. To je sigurno najkvalitetnija grupacija ljudi koju je hrvatski narod mogao pokloniti svojoj državi. Najkvalitetniji u tome što je ponio kasnije jedan od najvećih tereta u stvaranju novije hrvatske države. Kroz policijske postrojbe elitne kao što su antiteroristička jedinica Lučko, kroz Rakitije koje je kasnije preraslo u 1. gardijsku brigadu, kroz jedinicu na Tuškancu koja je kasnije prešla u prve začetke vojne policije i bezbroj mladića koji su nakon tog tečaja bili raspoređeni diljem Hrvatske kroz policijske uprave, a koji su bili kostur i nosioci i začeci znači onih postrojbi snaga koje su kasnije pružale otpor ili sprečavale agresiju znači na tom dijelu prostora.
24. na 25.1.1991. Nalazio sam se na Tuškancu kao zapovjednik specijalne brigade, dakle brigade specijalne policije koja je bila zadužena za obranu grada Zagreba. Nalazio sam se koordinirajući aktivnosti između postrojbi Lučkog, Rakitija, Tuškanca i već Kumurovca i nekih snaga koje su se pripremale za obuku u Puli, u obučnom centru. Procenjujući da će armija stezati obručak ovih postrojbi koje smo već formirali, uz odobrenje dakle, političkog vodstva MUP-a, donio sam odluku kao zapovjednik tih postrojbi da se pređe u ilegalu. Da se iz formacije, dakle, obučenih u uniforme i smještenih u sjedištima tih jedinica pređe u grupe trojke, petorke, u civil, u prevozna sredstva s kojima se raspolagalo civilne tablica i da se kompletan taj dio ljudi i Lučkog i Rakitija dakle prebaci u grad Zagreb na pojedine punktove gdje bi mogli djelovati ukoliko dođe do pokušaja nasilnog rušenja ustavnog poretka, odnosno zauzimanja institucija Sabora, vlade itd. Očito procenjujući ona druga strana koja je trebala primijeniti takve mjere, procenjujući jedan taktički potez koji smo povukli kao iznenađenje, sad više nije bilo u sjedištu Lučkog nikoga, nije bilo u Rakitiju nikoga, dakle naprosto nije se imalo na koga djelovati, nije se imalo kamo primijeniti te metode i odluke o razoružanju paravojnih formacija, išlo se na isceniranje drugih događaja širom Hrvatske u koje se želilo uvući formacije MUP-a da bi se eventualno pristupilo njihovom obračunu. Sljedeći je bio dakle Pakrac. Pakrac je posljedica poraza beogradske Miloševićeve politike, a to je padanje u klopku grupe od 6 gdje su bila 3 pukovnika i 3 niža časnika sa opremom u Mrzlom polju su kidnapirani većina. Sa tehnikom i prebačeni preko Slovenije u zatvor u Zagrebu, a na rampi u Karlovcu na naplatnim kućama je došao prvi jedan tank da ih kidnapira, da nam je otne. Međutim, ja sam nazvao svog kolegu ministra u Sloveniji da će mi doći neki prijatelji na granicu da pusti da to što brže ide. Tako smo sa 2 PUA specijalaca koje sam ja pozvao iz Lučkog, jer policija mi nije bila sigurna, bojali se sukoba, treba istinu reći. Je? I specijalci su izvukli iz auta, prebacili preko Slovenije u Zagrebu Savsku cestu. Taj poraz Milošević je doživio u Beogradu da je trebao završiti u zatvoru. No, sad su oni spremili Pakrac. U Pakracu su spremili akciju jer su nas do tad optuživali da mi izazivamo sukobe u Hrvatskoj i da progonimo Srbe. Sad je srpska manjina u Pakracu razoružala hrvatsku policiju, što je nespojivo, to je bil diletantski potez Miloševića i generala Vasiljevića. Oni su to učinili, on je napravio 3 obruča oko Pakraca, pa pod podacima koje smo imali oko 163 borbena vozila. Čak je imali i T-84 tenkove. Dobar dio novaka je bilo, to 18-godišnjaka. I građani Pakraca su vojsku odnosili se kao prema svojoj vojsci. I počastili ujutro rano čajem vojsku. Jel? Normalna stvar. Jel? I to je završilo da su omladinci i pospali. Jel? Nisu bili sposobni za pokretanje. Ujutro rano 5 sati, najljepše spava mladić. Jel? Tako da Vasiljević nije mogao probuditi, a mi smo već upali i već smo razoružali ustanike i povezali mi njih sada. Marko Lukić zove, ministre, sve je sređeno, povezano i oni su u našim rukama svezani. I Šumarka iznad Pakraca sa jedne kote vojska puca na nas. To je bit. A ja kažem, no, to nije vojska, vojska je s nama, vojska je naša. To je bit. A on ne veli, ma to su ovi diverzanti, ovi paravojni, oblekli vojne uniforme, ne vjerujte, vojska je naša.
a sa druge Vasiljević isto kaže, bre majčina mu što nas prijeđe. Nismo imali ni jednog mrtvog u Pakracu, to je bit. A tolika vojska i toliko oklopnih vozila i ovi iz Beograda morali doći prvi put u Hrvatsku da polože račun nama, zašto su išli razoružati srpska manjina hrvatsku većinu, je? To je bit. Zahtijevamo da se Martin Špegelj i ministar unutrašnjih poslova Vojkovac privedu i da se protiv njih pokrene krivični postupak. Amputirat ćemo Hrvatsku, znači sve teritorije zapadno od linije Kalobag-Ogulin, Karlovac-Virovitica, sve što je s ove strane te linije to je Srbija, a ono sa zapada to ne znamo i ne interesuje nas. Negdje 30.3.1991. godine predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman je sazvao sastanak svih zapovjednika specijalnih postrojbi na čelu sa mnom kao njihovim zapovjednikom i ministra unutarnjih poslova, ministra obrane i najužeg kolegija ministra policije u Banske dvore da bi se analizirala akcija provedena u Pakracu. Predsjednik Republike je ocijenio prethodnu akciju u Pakracu kao dobro izvedenu i zahvalio svim sudionicima u istoj. U tom trenutku je na opće zaprepaštenje svih nas rekao sljedeće. Dobro, to ste dobro uradili, ali želim sutra ujutru u 8 sati da su Plitvice pod našom kontrolom. Za tu akciju sam odredio kao prethodnicu dio antiterorističke jedinice Lučko koja je trebala u toku noći prebaciti se preko Plitvičkog mosta i zauzeti mostobran da bi spriječili eventualno odsjecanje glavnine snaga koje su trebale pristići u jutarnjim satima. Kako je cijeli prostor i oko Lučkog i oko Rakitja neprekidno bio pod nadzorom vojno-obavještajne službe i KOS-a, protivnička strana je znala u svakom trenutku za pokret naših snaga i za vremensko kretanje od Lučkog ili Rakitja pa sve do Slunja, oni su to nadzirali. Tako da je druga strana već u 2 sata noći u Titovoj Korenici dobila informaciju o napadu na Plitvice i zadatke da znači izvrše nasilno blokiranje tog prometa i te dionice, rušenjem balvana i tako dalje. Postrojba Rakitja je zbog velike magle, dakle, ne uočivši mjesto Grabovac gdje se trebala iskrcati, prošla most na kome su bile raspoređene snage antiterorističke jedinice Lučku, ali u bijelim maskinim uniformama koje su skoro bile neprimjetne. Dakle, prošavši taj dio, dakle, sa prevoznim sredstvima se naišlo na prve barikade koje su već bile porušene i to je zapravo bio prvi kontakt sa protivničkom stranom. Unatoč žrtvi pokojnog Josipa Jovića i 9 ranjenih pripadnika, tvrdim da je jedna od sigurno najsloženijih akcija koje je policija izvela, uzimajući u obzir noć, maglu, snijeg, konfiguraciju pristupa Plitvicama i cijeli taj prostor, da bi se uspjelo sa tako malo žrtava ostvariti taj cilj. A to je razbiti srpske postrojbe koje su bile već utvrđene na tom prostoru, gurnuti ih sa Plitvica prema Titovoj Korenici, tadašnjoj Titovoj Korenici, zauzeti Plitvice i uspostaviti policijsku postaju na tom prostoru. Tada Jugoslovenska armija ponovo želi napraviti određenu tampon zonu i potisnuti snage MUP-a s tog prostora. Upućen sam na pregovore sa generalom Štimcom, uvidjevši da 2 pukovnika tadašnje Jugoslovenske armije zapravo rukovode s tim sastankom, a da je general Štimac doveden u poziciju njihovog nadzora. Ušao sam u jedan verbalni duel u trenutku kada su tražili naše povlačenje. Rekao sam da ja odgovaram političkom vodstvu Republike Hrvatske u Zagrebu i svom ministru unutarnjih poslova u Zagrebu i da ne prihvaćam uvjete i ultimatume koje Jugoslovenska armija postavlja. Da bi ta gospoda pukovnika onako posprdno rekli ma kakvo vodstvo političko i kakva država,
vi ovdje je Jugoslavija, ovdje će biti jugoslovenski zakon. Rekao sam za vas da, ali za mene ne, ja odgovaram svom rukovodstvu i svojoj vladi. U povratku s tog sastanka ja sam doživio, za sad još pod nerazjašnjenim okolnostima, jednu dosta čudnu i tešku nesreću u kojoj sam imao posljedica da sam klinički bio mrtav 13 dana, 6 mjeseci nepokretan i... Oko 11 sati je došla obavijest da se moramo hitno vratiti u bazu, budući da je došlo do izvanredne te situacije u Borovom selu, gdje su zarobljena 2 hrvatska policajca. Došli smo u Borovo naselje i kod Borova naselja smo stali tamo jer smo zatekli gospodina Miljenka Turudića, također našeg prvog redarstvenika koji je bio pomoćnik zapovjednika u Vukovaru, i produžili smo s autobusima u ulazu u Borovo selo. Čulo se je pustinjava normalno. Mi smo izašli van iz vozila i ne znaš, ja sam recimo prvi put uopće onda bio u Borovu selu. Recimo. Nije uopće bila neka vojna strategija ni razrađena, ni ništa. Bilo rečeno ako bude pružen otpor, pucajte, razumijete. Nije niko, nije smatrao da će biti pružen otpor, koliko ja. I u toj pustinjavi nakon pola sata sam ranjen. Mi smo stali na koju stranu da stanemo. Jer iz jedne i s druge strane se pucala, mi smo bili na glavnoj cesti koji je bio pogođen. 6,5 sati sam tamo proveo, krvarići. Prolazili su ovi oficiri. Bila je vojska, tamo sve je bilo, ali međutim oni su i dalje kod nas dolazili, mogli su od nas raditi šta su htjeli. Vojska je bila sa tenkovima, transporterima po cesti, ali niko se nije petljio u biti. Odveli su nas u jednu kuću gdje je bio sakupni centar, gdje je bilo nas jedno 30 ovih ili mrtvih ili ranjenih. Na tom recimo ispred te kuće je bilo njih i ne 6 naših momaka, na mostu su bili mrtvi. Ko je puška? Gledaš ti, glače, vidiš go! Čem je puška? Ako je policija ta koja je primila prva udar od pobunjenih snaga od Jugoslovenske armije na demokratski izabranu vlast, onda je postrojba prvi hrvatski redarstvenik ta koja je unutar policije primila taj prvi udar na sebe. Dakle, ako možemo to tako postaviti, vremenski to je postrojba koja je bila moralno, borbeno, nacionalno svjesna i spremna prva se oduprijeti na sve pokušaje destabilizacije i rušenja ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske. Sve što se kasnije događalo davalo je za vremena i mogućnosti da i ostali sazrevaju i budu spremni prikloniti se tome. Ali ova postrojba je neosporna, taj začetak koji je dao naboj i prelomio stvari da se i ostale snage probude u tome. To su ljudi koji su išli u akcije bez pitanja, bez prigovora, bez zahtjeva, oni su bili spremni, dakle, na sve uvjete i to je bio jedan, ponavljam, jedan entuzijazam koji se ne ponavlja, treba će desetljeća da dobijemo u Hrvatskoj jednu takvu. Postrojba prvi hrvatski redarstvenik je prva legalno organizirana oružana postrojba Republike Hrvatske nastala u Domovinskom ratu. I te ljude upravo okuplja naša udruga. U Domovinskom ratu poginulo je oko 300 naših pripadnika, a isto toliko ih je i ranjeno. To su povijesne činjenice s kojima se mi ponosimo. Nažalost, kroz ovih 10 godina doživljavali smo mnogobrojna poniženja i jednu gorčinu. Nataložila se u nama i mi smo je svjesni. Teško je priznati samom sebi da si dijete koje je pojela tvoja revolucija, ali treba istini pogledati u oči. Svjesni smo te činjenice i pokušavamo pomagati jedni drugima koliko možemo kroz našu udrugu u kojoj smo okupljeni i vjerujemo jedino još uvijek u naš hrvatski narod da on neće zaboraviti svoje branitelje, svoje prve hrvatske redarstvenike.